Umuziki w'u Rwanda umaze imyaka myinshi utera imbere, uhereye ku njyana gakondo kugeza kuri R&B, Afrobeat ndetse na Gospel. Uyu munsi abahanzi ntibakiri abahanzi gusa, ahubwo ni ibyamamare ryubatse izina rikomeye. Bafite amasezerano akomeye, inzu zihenze, imodoka z'agaciro kanini ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye. Ariko igitangaje ni uko kumenya neza amafaranga y'umuntu atunze ari ibintu bigoye cyane. Ntawe upfa kubitangaza byose, kandi bishobora no guhindagurika bitewe n'amasezerano mashya cyangwa ibikorwa bishya. Aho kurebye imitungo izwi, indirimbo zakunzwe cyane, ibitaramo byuzuye abantu n'amasezerano bajyanye n'ibigo bikomeye, bigaragara neza abahanzi bari ku isonga mu Rwanda kugira agatubutse. Uyu munsi Storm 660 gutegura urutonde rw'abahanzi 10 b'inyenyeri mu Rwanda. Uru rutonde si urutonde gusa, ahubwo ni inkuru y'uburyo impano zishobora guhinduka imbaraga, uburyo indirimbo zishobora guhinduka amafaranga, n'uburyo ijana rishobora guhinduka icyubahiro. Reka dore ku mwanya wa 10. Umwanya wa 10 w'abahanzi batunze agatubutse kurusha abandi mu Rwanda ku rutonde rwacu rw'uyu munsi turasanga Nemeye Platini, azwi nka Platini P. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu itsinda rya Dream Boys ryatangiye mu mwaka wa 2009, hanyuma rigahita rimenyekana mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Iri tsinda rya Dream Boys ryamenyekanye cyane mu ndirimbo nk'iyitwa Magorwa, Urarahabona, Sinzibagirwa ndetse n'izindi. Platini yatangiye umuziki ku giti cye mu mwaka wa 2020, hanyuma mu mwaka wa 2023 ahita akora album yise Baba. Mu minsi ishize uyu mugabo witwa Platini P yashyize hanze album afatanyije n'uwitwa Nayangabo bise Vibranium. Uyu mugabo kandi atunze inzu y'agatangaza ni mu Karumuna mu karere ka Bugesera. Yubatse mu buryo bugezweho, bikaba byanamutwaye imyaka igera kuri 5 kugira ngo yuzuze. Yitwa Nemeye Platini. Ese hari indirimbo ya Dream Boys yaba yarakunzwe cyane waba wibuka ukandika hasi muri comment ndavuga mu bihe byanjye. Nyemera twigiye ku mwanya wacu wa 9. Ariko wowe mushyashya tugaye kaze kuri iyi chaîne. Mwanya wa 9 turasanga Gatsinzi Emery uzwi nka Riderman. Riderman ni umwe mu bahanzi b'inararibonye mu njyana hip hop mu Rwanda. Yashinze y'umuziki bwite yise Ibisumizi Studio, yanatumye amenyekana cyane. Yakoranye n'ibigo bikomeye cyane mu Rwanda nka MTN Rwanda, Phoenix Rwanda ndetse n'ibindi. Riderman azwiho ubuhanga mu ndirimbo zifite amagambo akomeye n'uruhare mu kuzamura injyana rap mu Rwanda. Uwo wari umwanya wacu wa 9. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga Thomas Muyombo uzwi nka Tom Close. Tom Close yavuze ku itariki ya 28 Ukwakira mu mwaka wa 1984. Ni umwe mu bahanzi ba mbere wa R&B mu Rwanda. Yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2005. Indirimbo ze nkitwa Ndahiriwe na Mbwira zamugize umuntu ukomeye cyane muri gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Yasoje amasomo ya Human Medicine muri University of Rwanda mu mwaka wa 2013. Ubu ni umuyobozi w'ikigo gihugu gishinzwe gutanga amaraso, National Center for Blood Transfusion. Yegukanye ibihembo bitandukanye mu Rwanda nk'ikirimo Salax Awards, Primus Guma Guma Superstar ya mbere ndetse n'ibindi bitandukanye. Atunze umutsuri udasanzwe mu Bugesera yubatse hagati y'umwaka wa 2018 na 2021. Ufite piscine, ibyumba byinshi, ibiro na za kamera za rutura zimucungira umutekano. Yitwa Tom Close. Uwo ni umwanya wacu wa 8. Umwanya wacu wa 7 turasanga Patrick Gakumba azwi nka Super Manager. Uyu mugabo yahoze ari umukozi ukomeye cyane mu mupira w'amaguru, aho yagize uruhare rukomeye cyane muri transfer witwa Meddy Kagere aba muri Simba Sport Club. Mu muziki yaje gutungura benshi asinya amasezerano akomeye cyane, harimo agaciro ka miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda na Speranza Group. Azwiho gutwara imodoka zihenze no kuba mu buzima buhenze. Uwo ni umwanya wacu wa 7. Umwanya wa 6 turasanga Jeanne d'Arc Ingabire Butera azwi nka Knowless Butera. Ni umwe mu bahanzi b'abagore b'icyitegererezo mu Rwanda. Niwe wenyine wegukanye Primus Guma Guma Superstar, ahabwa miliyoni zigera kuri 24. Yasinye amasezerano akomeye cyane no kwamamaza na ITL Rwanda. Afite kandi inzu y'agatangaza i Bugesera yubatse mu buryo bugezweho, izengurutswe n'urukuta runini rw'amabuye, ifite ubusitani bwiza, piscine ndetse n'imbuga nini cyane bakoreraho siporo. Iyo nzu irimo na studio ya Kina Music. Knowless n'umugabo we Clement barashinze mu mwaka wa 2016, ubu bakabitura i Bugesera. Uwo ni umwanya wacu wa 6. Ese urumva muri 5 basigaye ari tutaribuze kuburamo? Mwandika hasi muri comment, hanyuma ni muri cyake kuri iyi channel kandi kuri subscribe.
niba ukomeje gukunda iyi video ukande kuri like uduhe n'igitekerezo cyawe. Mu mwanya wa gatanu turahasanga James Ruhumuriza azwi nka King James. Ruhumuriza yavuze ku itariki ya 2 Mata umwaka w'1990 avukira i Kigali. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006, indirimbo ze nkitwa Yantumye, Hari Ukuntu na Naratomboye zamugize icyamamare. Yegukanye Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yayo ya kabiri. Uretse kuba ari umuhanzi n'umushoramari ukomeye cyane, yashinze urubuga rwitwa Zana Talent. Afite ihahiro ryitwa Mango Supermarket ndetse na Mango Fast Food ni resitora ishamikiye kuri iryo hahiro, ndetse n'uruganda rwitwa Ihaho. Atunze inzu nziza cyane ndetse n'imodoka y'akataraboneka. Iyi nzu ye yubatse muri bw'agatangaza. Uwo ni umwanya wacu wa gatanu. Tujye ku mwanya wacu wa kane, Ndagukunda. Mu mwanya wa kane turahasanga umuhanzi witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu njyana ya gospel mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Indirimbo ze zifasha benshi mu buryo bw'umwuka, kandi akora ibitaramo bikomeye cyane buri mwaka. Yise Icyambu, akaba ni umuhanzi wabashije kuzuza inyubako ya BK Arena bwa mbere mu mateka y'u Rwanda. Akaba ni umuhanzi winjiza agatubutse kurusha abandi ku rukuta rwa YouTube, kubera ko akurikirwa n'abenga na miliyoni 2,180 ku rukuta rwa YouTube. Yashyizeho video 62. Izi video ze zose zimaze kurebwa n'abarenga miliyoni 455. Miliyoni 455. Bitekerezeho, u Rwanda rutuwe na miliyoni 12 gusa. Izi ndirimbo ze zimaze kurebwa na miliyoni 455. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ari umuhanzi ukundwa cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uwo ni umwanya wacu wa kane. Umwanya wacu wa gatatu turasanga Benjamin Mugisha azwi nka The Ben cyangwa se Taigabi, One of a Kind. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2008 binyuze ku maso ku maso ni indirimbo ye. Yimukiye muri Amerika mu mwaka wa 2010, benshi bakeka ko umuziki urangiye, ariko yagarutse ari agatangaza, yagarutse adasanzwe. Yagarutse ari The Tiger binyuze mu ndirimbo yitwa Habibi, I'm in Love ndetse n'izindi. Afite karasike z'ibihe byose, ubufatanye mpuzamahanga ibizwi nka collab yagiranye na Diamond Platnumz, Sauti Sol, Otile Brown ndetse n'abandi. Uyu mugabo akurikirwa n'abenga n'ibihumbi 571 ku rukuta rwa YouTube. Afite indirimbo zarebwe cyane kuri uyu muyoboro we nkitwa Habibi yarebwe na miliyoni zirenga 9, ni Forever yarebwe na miliyoni zirenga 8 ndetse n'izindi. The Ben ni inkingi ya R&B mu Rwanda. Afite icyerekezo cyo kugera kuri Grammy Awards. Mwanya wa kabiri turasanga Ngabo Medard Jobert uzwi nka Meddy. Ngabo Medard Jobert ni umuhanzi w'icyamamare w'umunyarwanda utuye muri Amerika. Ni we wa mbere mu Rwanda ugeze kuri za miliyoni nyinshi z'abarebye indirimbo ze ku muyoboro wa YouTube. Uyu munsi indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 124 ku muyoboro wa YouTube. Yasinye amasezerano akomeye cyane na Itel Rwanda ndetse n'ibindi bigo bikomeye cyane. Yakoze ibitaramo mpuzamahanga kandi akomeje kwigarura imitima y'abantu. Uyu munsi yinjiye mu njyana ya gospel, akomeje kwigarura imitima y'abantu. Uwo wari umwanya wacu wa kabiri. Nyemera twigire ku mwanya wacu wa mbere. Ariko mbere yaho gato reka nkwisabira akantu. Niba uri mushyashya kuri channel kandi kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kwibona ubusesenguzi nk'ubu kuri channel yacu ya YouTube. Hanyuma niba wakunze iyi video kandi kuri like, kandi wenda gushimira tugeranye ku musozo. Reka twigire ku mwanya wacu wa mbere. Umwanya wa mbere turasanga Itawacu Bruce uzwi nka Bruce Melody. Bruce yavutse ku itariki ya 2 Werurwe umwaka wa 1992 avukira i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Yatangiye umuziki muri korali mu rusengero, hanyuma yinjira mu muziki nk'abigize umwuga umwaka wa 2011. Gusa yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2013 binyuze mu ndirimbo zitandukanye nk'iyitwa Tubivemo ndetse na Ndumiwe. Ubu azwi nk'umuhanzi wabonye amasezerano y'ubufatanye n'ibigo bikomeye, akoresha izina rye n'isura ye mu kwamamaza, hanyuma nabo bakamuha agatubutse. Yasinye amasezerano na BK Arena ya miliyoni 150. Asinyana amasezerano na Broke ya miliyoni 50. Uyu mugabo kandi afite inzu yitwa Igitangaza Music Label, ni label, ndetse afite Isibo TV. Ibi bimugaragaza nk'umuhanzi wubatse ubucuruzi bwifashishije umuziki. Yagaragaye mu kuvuga mpuzamahanga nka Trace Awards ndetse na Coke Studio Africa, bigaragaza ko umuziki umaze kugera ku rwego mpuzamahanga. Uyu mugabo kandi azi gukora indirimbo y'uwitwa Diamond Platnumz yitwa Brown Joel bise Pom Pom. Si ibyo gusa, kubera ko uyu mugabo witwa Bruce Melody akurikirwa n'abarenga 944 ku muyoboro wa YouTube.
afite indirimbo zakunzwe cyane nkitwa Catalina yarebwe na miliyoni zirenga 16, Fou de Toi yarebwe na miliyoni zirenga 30, ndetse na Pom Pom yafatanyije yitwa Diamond Platnumz ndetse na Brown Joel ikomeje gukundwa cyane. Kuri Spotify yumvwa n'abarenga 134 ku kwezi. Ni nadusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Ese urumva ari umuhe muhanzi wabuzemo? Ese ninde muhanzi watekereza ko kuza ku mwanya wa mbere? Mwandika hasi muri comment. Twifuza ko wakanda kuri like nimba kunze iyi video. Niba kandi uri mushyashya ukande kuri subscribe. Turagushimiye twabanye ku kiganiro kitangiye kugera gisoje. Nitwa Shema Pacifique, iyi ni Storm 60. Ndabakunda. Aho imibare ihurira n'ukuri. Ndabakunda.